ubumnyama kuvele ukhanya. Mbukeli masibulise ngalentsasa umhla wama-21 kweyoMnga. Ngoku ke sitshayelela uLwesihlanu kwaye ke akukho mikhinqi kwelethu icala ngoba ke sihamba ngesinqa esinye ukusukela siyivula de siyoyivala le iveki. Engakuxelela kona nje mbukeli kukuba suvuma ngawe. Sukulinge nje uvume uba sebumnyameni yilo mntazi ekhaya. Ngalawo ke ndithi vuka uhlale nathi apha ekhaya jikelele ku-SABC lehaye ku-SABC Plus ukuze uve ngako konke okwenzekayo. Ndimlo Khalasa Lubisi uNonkanyezi ndingumadlongothi Mazipho Mamshuku Mamazondwa ngezinto zakhe. Mbukeli ukukhala kwalawo mkenenezo kusuka sekusho khona impela ukuthi hayi cha siyaqala ke ingqayizivele yohlelo lwesidlo sakusekuseni ekhaya jikelele. Siphakathi naye ke uDisemba osekunesikhathi ulindwe abaningi. Abanye Nkosi yami bayabalisa ngithi phela bebeyitshela ukuthi hayi bazovuka umqhafazo usungenile othi sebeholile kodwa hayi ke kunenye nje imambane engiyaziyo ke vuke ngo2:30 ngeintatha yabheka ifoni itshela ukuthi umqhafazo ungenile. Nkosi yami awukho mani ini okushuthi umlungu Nkosi yami usezokubona amaphela inyanga ngathi ke sebaze bayithola impela nje month end imali yakhona kuningi nje mbukela igama lami nguNonxolo kwaMwali uMantshingi ihlabanganele imhlophe eqwa intokazi yale ondini ngasesishamthetho sesifundazwe esidala njengenjwayelo ke mbukela imasiqala ihora lethu ake sibheke ihamba phambili. I have said and admitted that there was a theft at the farm. Bathathu abantu ababhekene necala lokugqekeza eplazini likaMengameli eLimpopo kanti oyedwa wabo wenqatshelwe ibheyili. Duma Mtolo tried to bully us to reject or charge Comrade Jacob Zuma, thus undermining SANCO and its constitution. Umbutho weSANCO KwaZulu Natal uthi usihlalo wawo ephondweni unowayisakuba ngumongameli uJacob Zuma wamkelekile ukuba abe ingxalenye yephulo lomkhondo wesizwe. Bathathu abantu ababhekene nezinsolo zokugqekeza eplazini likaMengameli uCyril Ramaphosa iphalaphala esigamekweni esenzeka ngoNhlolanja kanyaka u2020. Nakuba ke izelamani zakwaJoseph uFroliana noDavid Zani kwibheyili ngolwezi kepha ke okukholakala ukuthi ungqondongqondo walesi sigameko Emmanuel David wenqatshelwe ibheyili. Ikhongo eziphenyala lesehlakalo zonke zaligezi igama lika Ramaphosa kulesi sehlakalo. I have said and admitted that there was a theft at the farm, and I reported that to a general of the South African Police, who later informed me that he's also reported it to another general of the South African Police. That matter obviously is under processing within the police service. They are dealing with it. I deny that there was any form of money laundering. NgoNhlangulana ka2020 owabe inhloko yezobunhloli Arthur Fraser wanikela izwe isehlakalo esadonsela uMengameli amehlo emphakathini kuze kube namhlanje lolu daba likadluli. Wonke amehlo abesebheka kuye uMengameli Ramaphosa ukuze aphendule abanye bethi akashenxe esikhundleni. That judgment just says there is no case for the ConCourt to be petitioned directly, and I think we should put that into context and understand it. I've heard some of your colleagues saying it's a blow to the president. It's not a blow to the president. Iparlamente labe selisungula ikomiti lizimele ngaphansi kwesigajana somthetho 89 ukuba liphenye ukuthi engabe uMengameli Ramaphosa akanindeki yini kulesigameko. Umbiko ke waleli komiti wahlonza ukuthi ubufakazi obethulwa uMengameli mayelana nalesigameko wabe unhlakanhlaka ngakho ke kungenzeka kunesidingo sokuthi aphendule kabanzi ngalesigameko. Yize kunjalo la uchitha ngevoti lombiko iParlamente kepha ke ngaphambi kwalokho uMengameli wabiza isithangami sabezindaba lapho kwaqagulwa khona ukuthi uzomemezela ukushenxa njengoMengameli wezwe. Kunalokho kwaqhamuka umkhulumeli wakhe wafike wawahlaba wawahlikiza amahemhemu okusula kaRamaphosa. We are in an unprecedented and extraordinary moment as a constitutional democracy as a result of the report, and therefore whatever decision the president makes
that decision has to be informed by the best interest of the country, and that decision cannot be rushed. Okusobala ukuthi kwenzeka ubugebengu eplazini likaMengameli, ingakho abasolwa abathathu uFroliana noDavid Joseph kanye noEmmanuela David bakhalelwa amasongo kaSigonyela. Kumanje icala labo liyaqhubeka enkantolo. Kusenjalo kuze kube namhlanje uphiko lwamaHawks alikaze likhiphe mbiko malungana necala elimayelana nesigameko sasephalaphala elavulwa uFraser. Singathanda ukulumkiso aba banenhliziyo zithathaka ngelinqaku ulandelayo kwathatha nje ukuphazima kweliso ukubulala utitshala wayekhulelwe uKirsten Clates okuke kuvele ngethuba kuchotshelwe isicelo sebail somfundi uBafana Maungela oneminyaka engama-21 notyholwa kokubulala uClates. Maungela ke ujongene nezityholo zokubulala, ukudlwengula, ukuphanga kunye nokuceba ukubulala. Umbuso ufunda istatement sikafakazi somphenyi wecala uthe umsolo wabonakala emakhamereni elandela umufi ngokumphenyi wecala kwathatha imizuzu eyisishiyagalombili sokuthi lo thisha aqinywe abulawe. Isidumbu salo thisha satholwa abanye ababesigijimele emva kwemizuzu engama-30. The witness picked the phone at around 0:15 a.m. and the deceased entered the park at 08:04 and the timekeeper took pictures at 08:05. Meaning the murder occurred in the period of ±8 minutes. Unogada uGrantmula osebenzela inkampani 24/7 uthi ubonakala wesilisa ejomba isakho lapho kwatholakala khona isidumbu. On this camera I found an African male. Living the area. Leli cala lihlahlela mhla zingama-29 kwephezulu. Izisebenzi zemayini Impala Platinum ebeyitelekile zenqaba ukuphuma emathunjini omhlaba kulezi izinsuku ezintathu ezedlule zigcineke ziligobile uphondo zaphuma emathunjini omhlaba eRustenburg eNorthwest. Zilinganiselwa eyinkulungwane ezimbili izisebenzi zalemayini ebezivalele ngaphansi emgodini kusukela ngomsombuluko. Isiteleka sazo besihambisana nokuthi sibefuna ukuthi abaphathi bemayini bahlinzeke okuyimpesheni kanye nemihlomulo yezabelo eqondene nezisebenzi zemayini. Isizathu ke solele ekutheni lezi zisebenzi zigcine seyiphuma emgodini kube ngenxa yendlala njengoba phela bekungekho ukudla okwanele kanye namanzi. Ziyakuphika ke nokho okushiwo inyunyana iNational Union of Metal Workers maqondana nokuthi ezinye zezisebenzi ngaphansi emgodini beyihlaliswe ngempoqo zingafuni. Emgodini siliba sihlele phaya ngekufuna imali. Manje vasikhiphe kuthi vazobuya bakhulumisana ukuthi imali sizoyithola o asina kuyithola. Manje iqiniso asizange siyithola indaba yemali. Sihlele kusukela Monday singene ngapha 3 khona siphuma kumanje. Wabona umphendulo wazi bazokhulumisana abanganga phele sikukhulumisana ngendaba yemali. Into besifuna sitholanga yabo hayi into azihambanga kakuhle but ke still sisaqhubeka sakhulu sisaphindele kumanager la futhi yabo emva kwakulamalanga la siyathathile sihlezi emgodini amathathu. So umuntu wenzeka ke angeke sikwazi ukuthi siye kumanager sesonke yabo sisathatha abanye abambalwa abahamba phambili ukuthi ngabo manje basaye kumanager. So ukulandela isikhathi so thola report back ngomso wasazi ukuthi into zohamba kanjani. Ngomuntu beke banjiwe lapha ngenkani besihlezi ngokuzwana kwethu sifuna lento besifuna. Everything's ready because basically silela ama right way. Yeah. So anything bazoyisho ready for because imali yabantu abethu bayidlile. Imali yamashares which means imali skip production more than so icompany yasipha. So mabayithatha union
ithatha ifaka somewhere for ukuthi boyikhulise invest so lama investment bona bacede mawumele bayisherele thina bayithatha bona bayidla ababaphi basebenzi. Umbutho weSANCO kwiphondo laKwaZulu-Natal uthi usihlalo wayo ephondweni nowayesakuba ngumongameli welizwe uJacob Zuma wamkelekile ukuba abe yinxalenye yephulo lomkhonto wesizwe. Isinqumo saloyo owayengumengameli wezwe umnumzane uJacob Zuma sokuthi angayikhankaseli futhi angayivoteli ANC sixekiwe abaholi beANC esifundazweni. uZuma umangaze abaningi ngempela sonto ngesikhathi ememezela ukuthi uzokweseka iqembu elisha lezombusazwe umkhonto wesizwe nanxenxeza khamuzi zakulele kuba zilivotele. iSANCO KwaZulu-Natal ithi ke uZuma wayitshela ngalesinqumo sakhe ngaphambi kokuthi asimemezele emphakathini. SANCO has no constitutional grounds of charging its provincial chairperson for joining the MK party. The PEC of SANCO KZN therefore resolved that President Zuma continues to be the provincial chairperson of SANCO in KwaZulu-Natal. Case closed on this particular matter. iSANCO ke iphinde yaxeka unobhala weANC esifundazweni uBheki Mtolo kanye nosihlalo waleli qembu lesifundazwe uSiboniso Duma. Duma Mtolo tried to bully us to reject or charge Comrade Jacob Zuma, thus undermining SANCO and its constitution. They seemed to personalize a political matter because as SANCO KZN, we are not yes-bus types that they have been accustomed to. iSANCO ivumile ke ukuthi lesi sinqumo sika Zuma sizokuba nomthelela esibalweni sabantu abazokuvotela iANC ngokhetho lwangonyaka ozayo. NginguSimphiwe Makhanya kwezindaba zeSABC ngiseThekwini. Abameli bamalungelo abantu abamele izisulu ezasinde emlilweni wesakhiwo isindiso eMarshalltown sebemukele isinqumo sokukhishwa kaKhomishana uAdvocate Thulani Makhubela ekubeni ingxenye yekhomishana ephenyanga lomlilo wadlula nemphefumulo engaphezulu kwama-70 enkabeni yeGoli. Ikhomishana eyaqokelwa ukuba iphenye imbangela yomlilo waseMarshalltown isikhiphe omunye wokhomishana bayo kulandela izikhalazo eziqhamuka ezisulwini zalomlilo ezithola uAdvocate Makhubela ngokuchema. Lokhu kulandela ukuthi eseke imbhalo egxeka abokufika kuleli enkundleni yakhe ezokuxhumana iX nebeyaziwa ngoTwitter. Le mbhalo ibifakwe iqeqebane eliphikisana nobokufika kuleli eseliyinhlangano zombusazwe Operation Dudula. Having regard to the aforegoing, I am satisfied that a case has been made out for the recusal of Commissioner Makhubela. In the premises, I rule that Commissioner Makhubela is recused as a commissioner of the commission. Ummeli wezakhamuzi ezasinda ngokulambisa kulomlilo uthi Makhubela wabengafanele ukuphenya lolu daba. Umsola ngokuba umuntu vele ongahambisani nabokufika nokuzibandakanya neOperation Dudula. Abameli bathi bakhululekile njengoba uMakhubela engesezuba ingxenye le commissioner. And a person who supports Operation Dudula or puts South Africa first might not be impartial when dealing with issues relating to them or when dealing with issues of how the fire was caused or in fact on the compensation that might be one of the recommendations given to them. So it is the perception of bias. Ikhomishana kulindeleke ukuba iphenye ukuthi ubani owaqala lo mlilo nogunyaza ukuzihlalela ngokungemthetho kulesi sakhiwo esikenkabeni yeGoli. Ivalwele uphansi uhwebo lwerandi emakethe izolo ntambama. Irandi libizwa 18 rand 68 cents edoleni lasemelika libe u23 rand 67 cents kupondo kanti lungu 20 rand 31 cent ku-euro. Ipula laseBotswana lona libiza u1 rand 38 cents. eJohannesburg Stock Exchange kuvalwe inkomba yezabelo iphezulu. Igolide libiza $2,074 i-ounce, platinum libiza $928 i-ounce, uwelo ngahluziwe ubiza $81.09 umphongolo.
siphinde sikwamukele ke mbukeli lapha ekhaya Jikelele sibonge kakhulu ngokuthi ke usahlanganyele kanye nathi. Mbukeli sike sakwethulela ke udaba olumayelana nesinqumo senhlangano iSouth African Civic Organisation KwaZulu-Natal sokweseka owabe umengameli weNC nezwe uJacob Zuma njengoba ephumele obala weseka iqembu umkhonto wesizwe. uZuma udalule ukuthi angeke ayikhankasele iNC okhethweni lika 2024 kunalokho wanxusa abalandeli bakhe ukuthi beseke umkhonto wesizwe party. iNC ke esifundazweni KwaZulu-Natal yasigxeka ke lesi sinqumo sikaZuma kepha ke iSANCO yona ithi umthethosisekelo wayo akukho lapho ovimba khona amalungu walenhlangano ukuthi abe ingxenye yamanye amaqembu ezombusazwe. Sinqumeke ukuthi simemeke unobhala weSANCO KwaZulu-Natal uSizwe Cele ukuze kazosicacisela kabanzi malungana nalesi sinqumo senhlangano yabo. Sikubingelele sikwamukele ekhaya Jikelele mnumzana uCele sibonge ngesikhathi sakho namhlanje kuseni. Sabonga kakhulu dadewethu sibingelele ekhaya Jikelele. Yebo kusekhaya lapha. Cele njengoba nje ke esithangamini sabe indaba udalule ukuthi uZuma uvumelekile ukuvotela noma ngabe yipi ingxenye ya noma yiliphi iqembu lezombusazwe. Engabe kamalungu enhlangano yenu iSANCO kufanele ukuthi wonke ke nje akhululeke mhlawumbe kubathi abe ingxenye yamanye amaqembu ahlukahlukene kungakhathalekile ukuthi yiANC noma umkhonto wesizwe phansi. Sabonga kakhulu ngaleli thuba ukuthi sikwazi ukucacisa kahle lolu daba. Kuzobaluleka ukuthi sazi ukuthi uSANCO uyi-civic organization okusho ukuthi uyinhlangano elelwa nje amalungelo abantu ukuthi abantu bathole idingo nqangi zabo. uSANCO awusilona asiyona inhlangano yezepolitiki futhi uSANCO awuvotela. uSANCO ulwela ukuthi nje abantu bathola amanzi aclean aranayo izingane zifunde uhulumeni alekelele ngokuyinikeza amabhasari ne-education yamahhala abantu bahlengwe babe namakliniki nezibhedlela. Sase sivumelana ke uSANCO sathatha izinqumo kwenye inkofa zethu dala ehlezi lesinqumo sesivuselela ukuthi inhlangano engakwazi ukuzwelana nabahlali laba sibamele u-African National Congress kodwa inqubomgomo okanye i-constitution kaSANCO ibhalile ngokucacisile nje ngaphansi kwehloko sobulunga esithi i-membership ukuthi nombani angakwazi ukujoyina abe ilungu likaSANCO ungakhethi ukuthi umuntu uqhamuka kiphi inhlangano yezombusazwe. Ngoba bheka kahle lo ndaba ukuthi asikwazi sithi wena hayi ngeke kwathola amanzi asifuni usijoyine siwumphakathi silwela amalungelo omphakathi ngenxa yokuthi wena uyinhlangano ethize yezombusazwe. uSANCO ulwela wonke umuntu owumhlali ingakho uSANCO kuthiwa inhlangano yabahlali kodwa uyakwazi ukufika la kuthini ufike uyilo inhlangano eyiyona ufike uyinkathi bese sihlala nawe sikubonise phela ingakho ke sinaleyo resolution ye-conference yokuthi sifuna ukuvotela u-African National Congress ngoba uyiyona inhlangano ezwelanayo nabahlali. So ufika uyilento eyiyona bese usula ngaphakathi siconvince. Kuyikathi asikwazi ukuconvince kodwa sisho kodwa ukuthi ngeke sisasho ukuthi thola amanzi sithola idingo nqangi. So akusho ukuthi i-constitution yaSANCO ayisho ukuthi uZuma uvumelekile. Ithi wonke umuntu angayeba noma yini ngenzela ukuthi sibaleke ukuthi bese sishisha i-constitution kube ngazuthi uZuma ngoba sesike sibone ukuthi le South Africa ikhona into egcina isikhulunywa sikushisha umthetho kuba khona umthetho kaZuma kuphela. Cha, i-constitution yethu ayisebenzi ngoZuma isebenza ngomhlali noZuma umunye wabahlali bale South Africa. So asikujabuleli hayi ukuthi isenzo esisiququzelayo lesisenziwe uhlalo wethu umsholozi kodwa usithathile leso sinqumo nathi siyiSANCO siphila ngaphansi kwe-constitution enkulu-ke le kuthiwa i-constitution kazwelonke enamalungelo abantu including i-right of association. So asikwazi-ke ukuphikisana nalelo lungelo lakhe elikwi-constitution yezwe elalwelwa uwona futhi u-African National Congress. Manje ke njengoba ke iSANCO iyidlela ndawonye neANC sikholwa ke ukuthi mhlawumbe imbangela yalokho ukuthi izimiso nezinkolelo zeSANCO zihambisana nezeANC njengoba nawe usushilo ukuthi nikholele ekutheni iANC iyona engazwela kangcono idingo zabantu. Uma kamalungu enu mhlawumbe senakhulula ukuthi ke abe ingxenye yamanye amaqembu noma njengoba nawe ubusho ukuthi nithatha noma iliphi iqembu bamukelekile ukuthi bezenhlanganweni yenu. Pho yini lenihlanganisa neANC ngokwezimiso nezinkolelo? Yebo, angithi ifuna iqala ibone sibuke ekuqaleni ukuthi uSANCO wona uwodwa ungawumixile neANC.
ukuthi wona uthe umusuka wathi sifuna ukulela lezi zinto lezi idingo nqangi zabantu kwase kuba khona i-conference athatha inqumo ukuthi hey asikwazi ukuthi nje sibe siyinhlangano yabahlali silela idingo zabantu singekho aware political. So we in the constitution we say uSANCO is a non-political party, is not a political party, but it's got political interest. Okusho ukuthi sase siyabuka ukuthi ngoba phela siphila ezweni elawulwa ipolitiki kumele sikube khona inhlangano yezepolitiki esizwanayo nayo kuyiyona esiyibona ukuthi ingakwazi ukwenza lezi idingo zabantu. So sase sikhomba u-African National Congress okuwona esikholela ukuthi uzokwenza lokho akusho ukuthi bese siphoqa-ke ngaleyo ndlela abantu sithi uzovotela i-African National Congress kodwa esikwenzayo ukuthi nje sihlale no-ANC bese siyakhulumisana nawo ANC ngoba wena uyazwelana nathi sizophuma futhi sinxenxe nabantu ukuthi basivotele. Kuyafana nje nekhosathu akusiwona wonke umuntu oyikhosathu or ay-affiliate yekhosathu ozophuma avotela u-ANC, but ikhosathu ngeke futhi ufike emsebenzini uyosebenza uthi ufuna ukujoyina uSATU kodwa wena uqhamuka kwenye organization or ufuna ukujoyina any other union nehawe what have you bese kuthiwa hayi wena ngoba uqhamuka kwi-EFF or uqhamuka kwi-DA ngeke usijoyine. No, uzobajoyina ngoba lapho nisuke nikhulumela iy'dingo zaloyo ndaweni kuyona. Nathi nje basuSANCO la sikhulumela iy'dingo zabahlali ukuthi abantu abaphile bathole ama-basic necessities bathole i-basic service delivery. Awukwazi manje uphinde ubandlulule ngokwezepolitiki. Umongameli umholi ophezulu we-African National Congress. Lezi zinto azenzile naye bangayo na-African National Congress thina suSANCO zingaphezulu kwethu izinto zenhlangano ebusayo. Yingakho nestatement sethu sigqugquzelile ukuthi ubuholi be-ANC ezingeni likazwelonke abusondele kubumongameli, hayi kumongameli kuphela, phinde busondele nakubona wonke lama-MK soldiers ayingxenye yalela qembu i-MK party ukuthi balungise lezo idingo abakhala ngazo ngoba ezinye zazo idingo zezindlu idingo nqangi nje zokuthi ingane zabo ayifunde nabo zifunde kuma ezikoleni right, idingo zokuthi bathole amathuba yomsebenzi. Sithi inhlangano ebusayo ine thembiso abazenza namasosha i-MK akumelekele sikhohlwe lelo side ukuthi lezo ithembiso iphelelепhi ayilungiswe ngoba vese ezinye zalezo zinto abayilwelayo izinto noSANCO oyilwelayo ukuthi abantu abayithola. So siyakholelwa futhi namanje ukuthi labo abantu abashone ngalena kwi-MK party ama-comrade e-ANC la i-ANC ayiwalwela ama-comrade akumele umuntu mephuma ka-ANC bese kuthiwa bahamba sesala sencane ngoba wahamba umuntu oyi-1 inqwaba yabantu le ayilwe i-ANC ilalela abantu bayo ibabuyise back. Siyathemba futhi ukuthi mebeba nengxoxo nomsholozi bazokwazi ukufinyelela somewhere ngoba umsholozi uzebe yilunga la African National Congress iminyaka engaphezulu ka-62 and iminyaka 48 yalo 62 kade eyilunga likazwelonke i-National Executive Committee member, and u-10 of that waleyo minyaka waphinda wayispenda president okusho ukuthi bese ezingeni eliphezulu kunawo wonke amazinga akhona ku-African National Congress. Umuntu wawo lo abangathuli bamdedele kanjalo abamlwele. Mnumzane uCeleke, njengoba nawe usakhuluma ngaloko iqembu elibusa i-ANC njengeSANCO nidalulile vele nawe uyasho namanje ukuthi nizoqhubeka ukuthi ninxusa izakhamuzi zakuleli kuba ivotela iqembu elibusa i-ANC. Kodwa manje ke benikulindele yini ukuthi i-ANC KwaZulu Natal isigxeke isenzo sikaZuma sokuzeyamanisa nomkhonto wesizwe? Yebo, bona kumele basigxeke ngempela ngoba phela bona bayi-political party. So lokho besikulindele. Kodwa siphoxake ngokuthi manje bavesene bafuna ukukhuluma abantu ilento esiyibangayo kakhulukazi nonobhala we-African National Congress ubheke umntolo ukuthi yena nje kwakhona umuntu ogxile i-ANC usiyashaya yena yabo. Sibona ukuthi akasiyobona lolu hlobo lonobhala esilaziyo ka-African National Congress eliyingcithabuchopho ukuthi uma kunesimo esinjengalesi sihlale phansi bahlaziye yena nje sangathi umuntu nje
already nje uku-attack-a nje wathi wena hayi sengiyayeka i-ANC hayi sengena ngesibhaqela abanabo lobuhlakani bokuthi awu wemfowethu besibambe nawe la sondela la nganene umfethu sixoxe ukuthi kwenzekalani mapha amaphutha silungise so ingakho sithi lobuholi obukhona be-ANC manje nala kaZulu Natal abasitshengisa i-ANC esingayazi basitshengisa i-ANC engakwazi ukuhlala ibekezelele abantu. i-ANC inhlangano ebekezelelayo inhlangano enakekelayo even ufunda ama-document e-ANC nama-resolution e-conference e-ANC kakhulukazi o-social development iyakutshela ukuthi it's a caring organization. So sibuka lokho ukuthi kulungile abangasheshi kodwa bashaye abake bazame ba-engagane. Siyabuka indlela u-ANC uzwelonke oyithatha ngakhona isenzo sika Msholozi uyabona ukuthi abakaphenduli kwamanje okusho ukuthi they are taking time basayihlaziya bayiprocessa. Siyacabanga ukuthi at the right time bazophendula. Ningena naxoxisana yini nabo mnumzana ucele ngixolisa ukungena emlonyeni mhlawumbe ningena hlala phansi ke naxoxisana nabo? Yebo sixoxisene nabo ingakho kuleya interview yangomhla ka-18 December le kade benayo ngicabanga ukuthi bekumsombuluko lo sasikhona engxoxweni sabatshela kodwa ukuthi ngeke sibe yingxenye ye-interview ngoba asamsani ngendlela nabo abasebenza ngakhona also asamsani nangendlela kwabona treat ngakhona thina SANCO siyinhlangano yabahlali. Uyabona thina mase ANC asikho ku-ANC kuyoncetheza ku-ANC nokuyoncetheza kuba holi be-ANC. Cha thina asimele i-ANC futhi asiphethwe ibona as-account ibona simele nathi SANCO simele abantu. So usa-ANC usunamalunga manje angayazi usunabaholi abangayazi alliance abacabanga ukuthi bazositshela thina asibona asiwona amalunga okwengeza kwi-PEC elawulwa uComrade Duma noMtolo nathi siyayilida la sama officials kaSANCO. So kumele mesikhuluma nabo bahloniphe. So ingakho futhi sagcina sinabanga ingxenye yalo mhlangano. Yebo mnumzana ucela sasiphetha nje uthi qaphu ngoba isikhathi sesishayile manje ngiyayibuza ukuthi njengoba ukhuluma kanje nje aniki kuyoncetheza lapha kwi-ANC makungenzeka ukuthi mhlawumbe i-ANC ayisakwenzi lokhu obekuyisizathu sokuthi niyamanise nabo njengoba ubusho nawo ukuthi bayinhlangano enabona ukuthi yiye esondelene nabantu uma ngabe sekufika isikhathi mhlawumbe senibona ukuthi ayi ngathi akusesiyo le ANC esasiyamanise nayo ningayibonani mhlawumbe seniyamanisa nelinye iqembu lezombusazwe? Angeke kwenzeke lokho dadewethu yazi ngoba yini lento ifuna uthi ukujula kancane ngokuyihlaziya ngoba kumele ukwazi ukuhlukanisa umuntu ohola i-ANC ngaleso sikhathi ne-ANC. I-ANC uzeyibona ibhalwe phansi kuma-documents ukuthi nansi into eyishoyo nansi alliance nawo SANCO nawo SACP COSATU etc. Ayishintshile leyo kodwa ngeyikhathi ezithize amalunga ka-ANC akhetha abaholi abathize abangawazi lawo ma-documents ka-ANC. So uyona language ka-ANC lo ukuthi nawo ANC usamele intweni kaDuyishi izolo nakuthanga nanamhlanje usayisho kodwa sesifakwe abaholi abathize. So leyo u-ANC akusiwonako wabo. ANC akubona kaDuma, ANC akubona kaMtolo. Kumele sidile nabo. Ingakho noma sithi ANC ayikho corrupt ngoba ayikazi iyotshela umuntu kuma-documents athi hamba ungene ube mayor ube uminister MEC noma yini bese uyantshontsha. Ayikazi isho lokho. I-ANC inezinto zayo ezimile ezithe eziqondile. So kumele sikwazi ukubona ukuthi lona usenza into yakhe lona use-undermine ngoba njengamanje sikholelwa ukuthi ubuholi be-ANC eKZN bu-undermine yona i-ANC. So kumele siyisave i-ANC from ubuholi obukhona obuyi-undermineayo. Sibonga kakhulu ke mnumzana ucele ngesikhathi sakho namhlanje ekuseni sikufisele nje usuku oluhle. Siyabonga kakhulu. Mbukeli-ke besixoxisana nobhala we-SANCO esifundazweni KwaZulu-Natal uSizwe Cele malungana nesinqumo salenhlangano kwesekweseko wabe umengameli we-ANC neNingizimu Afrika uJacob Zuma ngesinqumo sakhe-ke sokuphumela obala ukuthi angeke ayikhankasele i-ANC okhethweni lika-2024 kepha-ke kunalokho uzokhankasela iqembu elibizwa ngomkhonto wesizwe. Sithi nje ke qhu ngaseyidolo mbukeli emva komzuzwana sizobe sesibuya.
Enkosi kakhulu ngokuhlala nathi sasibukele apha ekhaya Jikelele. Owayesakuba yingcali yamanani uGqirha Phadi Lihuhla uthi ngenxa yengxaki ezigqubayo apha eMzantsi Afrika kumele luhlehliswe unyulo lonyaka ozayo. uLihuhla uthi ukuba ngakho unyulo kulonyaka ozayo kuya kubakho umbhodamo ngeyomfuneko. Ingaba urhulumente kunye nekomishoni yezonyulo ezimeleyo iIEC ngenene bangalihlehlisa na unyulo kwaye iyakuba yintoni impembelelo yoko elizweni nakumalungiselelo ethe abe kanti ayenziwa. Ukuva banzi ngalo mba sawuqhagamshelana nonjingalwazi untsikelelo breakfast. Molweni njingalwazi, masikubulise enkqubeni yekhaya Jikelele, sibambe ngazibini ngexesha lakho. Izibusile komsatsazi nabaphulaphuli. Uthi uGqirha Phadi maluhlehliswe unyulo, ingaba luthini uluvo lwakho ngesisiphakamiso? Qala msatsazi ndiyamhlonipha uGqirha former statistician. I know baba unamava okwemiba yezomnotho nakweminye imiba yokuhlala. Kodwa dinengxaki nale ntetho yakhe ngoba kaloku into yoba makubanjwe unyulo after iminyaka emihlanu into ebhalwe kumgaqo-siseko uba ngaba every 5 years kubanjwe unyulo. Now if awuyenzi loo nto leyo it means uba ngaba ke ngoku uphula umgaqo-siseko. Uyakhumbula before unyulo langa 2021 local government there was a long litigation kwi-constitutional court about unyulo mali ngabanjwa ngala nyaka because of COVID, but la end up libanjwa because funeka kuhlonitshwe into ebhalwe kwi-constitution. In the same way you cannot ignore into ebhalwe kwi-constitution ukuthi bangabe unyulo mali ngabanjwa. I mean, if we had unyulo la ngo-1994 kwi-circumstances ezinzima apho kucinga bangaba udushe bazazi bekudushe into ebangelayo singakwazi uyibamba kunyaka uzayo. And the question, because ntoni intando business, it's government of the people, by the people and for the people. Urhulumente wabantu. Now if unorhulumente kuthiwa yi-legitimacy, means that urhulumente makamkelwe. Now how do you accept government? Accept that because uvotelwe imajority yabantu. Therefore ke ngoku uyakwazi ukuthi abide by i-orders zelahulumende okanye i-policies because urhulumente ukhera i-mandate yabantu. Even if uke mhlawumbi ke akazenzi zonke izinto, but urhulumente i-will of the people. Now the question is, if you are thinking about elections next year, hope urhulumente uzawuba phaa uzawuba phana ekhera i-mandate. Andivumelani nanto ayithethayo. Njingalwazi uthetha apha into yokubana oku kuyonyanzeleka into yokubana kuthotyelwe umgaqo-siseko ongavumelani nesisindululo sikagqirha. Urhulumente kunye ne-IEC bangayisijonga njani esisindululo sikaPhadi? No, msasazi, I don't think bazayithatha seriously. Unfortunately, I don't think they will give in to the demand because you have to respect the constitution. The constitution is clear that every 5 years nebanjwe elections and the president make a declaration date for unyulo. The president is but even the president cannot take a decision yet about unyulo. That's why it's in the constitution to limit amandla government. After 5 years, the term of office ANC, I think before September, but normally elections between April and June. So there is no way banga deviate from the constitutional position. And the business that banga elections. Izizathu abekanti uyazibeka uGqirha Phadi uyatsho into yokubana xa ijonga now that we are in 30 years of democracy uyayihlula-hlula uthi i-15 years yokuqala uthi noko i-progress ibikhona xa kujonga kwezezimali. Uthi i-15 years ke ngoku le yokugqibela yale 30 years of democracy ubuqhophololo buphambili ngapha uMzantsi Afrika uyaswela, i-service deliveries azikho. Ngoko ke uthi malihlohliswe. Ndiyafuna uqonda njengalwazi into yokubana ngoko
ngokoluvo lwakho njengomhlalutyi, ingaba eli lizwe liza kuba nesiphithiphithi ngenene xa kuvotwa kulo nyaka ozwayo njengoko esitsho yena uGqirha Phathi into yokubana makuhlehliswe kulungiswe ezi ngxubakaxaka zixakileyo apha eMzantsi Afrika? First of all, unyanisile ngokwezingxaki azibekayo, but ngeyiphi democracy, ngeyiphi intando yesininzi egqibeleleyo, ngeyiphi democracy perfect? I mean, you look at the democracy of America, which was the oldest democracy in more than 300 years. But even phana kokho udushe khumbula abantu besiya White House bengatholanga electoral outcomes dakamnumzana uBiden. I mean, France ngenye democracies ezinkulu, but from time to time bako udushe ayikho democracy perfect. There is democracy perfect. 30 years. I'm not saying bangaba makubeko izinto ngekho right, but I'm saying we can build upon what we have. We can work with what we have. I don't agree with the argument that bangaba elections. In fact, the problem that sinazo ngo 1994, that's more than 8 sinazo ngo issue corruption. ANC government, I'm not saying bangaba it's perfect. Yes, it's not perfect. It could have done better, but inherit a state as corrupt. Yes, economy I cool, but the problem with economy even mid 90s. That's why I'm not saying about a policy right. I got a lot of problems. Why do you cite as problems as if the problems I'm not saying about we must accept about sinazo but to say elections no, I think the statement ngenene njingalwazi wakhaba ngawo mane awugungqithi uthi soze kwenzeke. Ingaba mhlambe kwake kwenzeka kwamanye amazwe ukuba unyulo lumiswe ingakumbi ke xa sijonge amazwe alalwa ngurhulumente wentando yesininzi. Siyaqonda into yobana amazwe afana no-Republic of Congo aye adileya ngenxa yesifo se-Ebola phaa ngonyaka ka-2018. Namanye amazwe ke ngenxa ke kodwa sijonga into yokubana urhoxiswa kungenxa mhlambe yezifo ezigqubayo kulo mazwe. Ingaba mhlambe oku akukho serious ngalo ndlela, and masithi wena njingalwazi oku kuphumelele okanye mhlambe sijonge i-IEC ithi hayi make siyijongisise lento kaGqirha Phathi, ingaba singayibona miphumela ethini uba ngaba mhlambe kungenzeka kuthiwe naku kurhoxiswa uvoto? I can put my head on the block, I can bet my bottom to because if the opposition parties, they can take the government to a court about the elections under circumstances of COVID-19, which was a natural disaster. The same thing. So, if we, I mean, there is no way, there is no way. We are causing litigation party. Man, ayo idea, and if I give. I did answer out of respect. I definitely like it's unnecessary. And ezinye democracy society, I mean, Ebola, I understand it because you're talking about any disease in J, but akukho natural disaster that the country is faced with a a threat and a danger to society. I mean, if we talk about elections under COVID-19, sazibamba nyani ngeCovid ngoku ingaba uxingephi. Utshilo ngaphambili njengalazi into yokubana xa uthi uyayijonga lento ngenene ayihambiselani nomgaqo siseko nentando yabantu into yobana kumiswe unyulo ngoba oku kulilungelo labantu ngokomgaqo siseko. Ndiyafuna uqonda into yobana xa kuzawuphuma ingxelo ezinje ingaba kulibeka phi uluntu lwaseMzantsi Afrika ingakumbi ke mhlambe kwizinto azawuthi ube uyazibalula uGqirha Phathi abantu bajonge into yobana hayi lento ayithethayo nene yinyaniso. Ingaba ke oku kulubeka phi uluntu loMzantsi Afrika njengoko lujonge ukuvota kulo nyaka ozayo kuba ke igqibeleni amandla sebantwini kuba ngaba bazawuvota? Umgaqo siseko section 16 uthi everyone has a right to freedom of expression.
that right also applies to a doctor, a former statistician. So only right to express his views. But we have to strike a balance between the right and the right zabanye bantu. Now I have a right to bangabantu express a view, but the right cannot supersede the right zabanye bantu. So that's what stands the majoritarianism, majority rules. So, but also you have to honor the constitutional provisions. You cannot disregard the constitution. Abuse. The powers are limited. You can't just come up with the idea about the election out of mom. Then how do you have the social contract between the citizens and the government? The reason why we obey the government, we pay the fines, we do this, it's because once term of office you don't have to obey. Jingalwazi masibambe ngazibini ngexesha lakho siyathemba ukuba nawo uzoba nosuku oluhle kakhulu. Enkosi kakhulu. Enkosi kakhulu nawe. Lo ke mbukele besithetha naye binguye uNjingalwazi Ntsikelelo Breakfast nabethetha nathi ke ngomba kaGqirha Phadi Lihuhla ocebisa ke ukuba kumiswe unyulo lonyaka ozayo kuba esithi ke kuzobakho umbhodamo ukuba ungaqhutyekwa novoto kunyaka ozayo. Ingaba ke lithini uluvo lwakho apha ekhaya? Qiniseka into yokubana uyaqhagamshelana nathi kumakhasi onxibelelwano. Kodwa ngoku ke masithi qhwimbukeli sikunikeze uqikelelo lwemozulu.